Akcija. I odbranu Kosova, i više investicije, i lakše putovanje, i savremenije obrazovanje za mlade, i 200.000 novih radnih mjesta. Ljudi, ovu priliku ne smemo da propustimo, jer posao ne može da čeka. 11. maja glasajte za nova radna mesta, za bolji život, za evropsku Srbiju. Uveren sam, poštovani prijatelji, da samo mali broj ljudi u ovoj zemlji želi da se vrati 99. godina. Sa njima na vlasti, ponovo u Srbiji, jeste 99. godina. Uveren sam da ogromna većina građana u ovoj zemlji hoće da hrabro koračamo uprkos svim iskušenjima kroz promjene u 2009. godinu, 10., 11. i do 13. godine, kada možemo da postanemo članica Evropske unije, kada možemo da ostvarimo bolji život u ovoj zemlji. Mnogo bolji život nego što je danas, a 1000 puta bolji nego što je bio u vreme kada su oni vršili vlast u ovoj zemlji. Ja sam ateista i nisam vernik, ali Slobodan Milošević je danas za mene postao svetac. Obe stranke imaju svoje uverenja, imaju svoju istoriju, imaju svoje lidere. Obe stranke se suočavaju sa činjenicom da neki naši lideri nisu više među nama. Obe stranke imaju svoje iskušenja, imaju svoj bol, imaju svoju nesreću u sebi. Kada sam objavio na glavnom odboru Demokratske stranke da će Demokratska stranka odpočeti pregovore sa Socijalističkom partijom Srbije o formiranju nove vlade, tog trenutka je dinar ojačao u odnosu na evro za 2 dinara. Ja verujem da je dinar već danas ojačao. Ajde da pogledamo to. Zato što on je jedini koji može da pomogne našoj omladini, da nas izvede na pravi put, zato što je on održao svoje obećanja i zato što program njegove stranke najviše je u skladu sa onim što je potrebno Srbiji u ovome trenutku. Koje obećanje održao? Pa održao je obećanje da... Pa održao je sva obećanja, znači, koje je... Cilj vlade je da ubrzanjem ekonomskih i drugih reformi koje su predviđene u sporazumu već krajem ove ili početkom naredne godine Srbija dobije status kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Veliki deo ekspozea Cvetković je posvetio ekonomskom programu buduće socijalno odgovorne vlade koji podrazumeva otvaranje 200.000 novih radnih mesta i dinamiku usklađivanja penzija sa zaradama do nivoa od 70%. Njegovom realizacijom obezbedit će se veće zarade, veće penzije, veća socijalna odgovornost, veća mogućnost za zapošljenje, manje korupcije, bit će izgrađena osnovna infrastruktura i ostvarena snažnija pozicija zemlje za odbranu svog suvereniteta. Oni koji su bili najnestrpljiviji su već upisali. Sigurno da besplatne ove akcije mogu najmanje vrediti 1000 evra, a mi moramo da stvorimo uslove da one vrede i više. Vlada je stabilna. Te političke poruke služe dnevnoj upotrebi i apsolutno ih nije moguće sprovesti u delo. Obećanje je ludom radovanje, kažu. A u većini slučajeva obećavate, ali se malo toga odradi. A znam da lažu sve i ne vjerujem mi. Sve je laž, samo pusta laž, što se oko nas u krug vrti. Na predavanju koje je održao studentima Univerziteta Megatrend, predsjednik Srbije je rekao da se u svetskoj finansijskoj krizi i pretećoj recesiji možda nalazi šansa za ubrzani razvoj Srbije, ali na način koji moramo da osmislimo u godinama koje dolaze. Baš u ovakvoj svetskoj finansijskoj krizi i možda čak u pretećoj recesiji se nalazi negde i šansa za Srbiju za ubrzani razvoj. Možda ne na način na koji smo predviđali do danas, ali na način koji treba da projektujemo i da inženjerski osmislimo, govorimo o političkoj inženjeriji, u godinama koje dolaze. Ja sam građanima Srbije prošle godine pred početak svetske finansijske krize rekao da će
prošla godina biti najteža u našoj novijoj istoriji sa stanovišta ekonomije. Čujem mnoge analitičare koji kažu da niko ne govori građanima istinu. Da li treba da ih podsjetim na to? Da li treba da upotrebim televizijski snimak u kome sam građanima rekao šta je istina o našim životima? Da ne napravimo nekakvu nedefinisanu šumu različitih poruka. Ne rade svi ministri dovoljno dobro. I ne rade ni svi predsjednici opština dovoljno dobro. Sad ćete me pitati na koga mislim. A mislim na koga mislim. Reći ću im ja to. I neću da vam kažem dok se stvari, i dajem šansu ljudima da se poprave. Ne znam šta ga sprečava da to menja, pošto većinu ministara u toj stranci čine ljudi iz njegove, i u toj vladi čine ljudi iz njegove stranke. Mogu samo da kažem da je on javno pohvalio moj rad na tom istom skupu, s tim što taj deo nije bio prenet u javnosti. Vlada će u narednom periodu u skladu sa zakonom analizirati rad pojedinih ministarstva i da li je došlo do kršenja zakona ili je došlo samo do nepravilnosti u trošenju budžetskih sredstava. Obećali ste da će penzije porasti na nivo od 70% od prosečne plate, niste ispunili. A znam da lažu sve i ne vjerujem mi. Sve je laž. Obećali ste socijalno odgovornu vladu, a blizu 100.000 ljudi u Srbiji ne može da overi zdravstvene knjižice. Niste ispunili. A znam da lažu sve i ne vjerujem mi. Sve je laž. Nama je najvažnije da smo pokazali da bez koalicije Socijalističke partije Srbije, Partije ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvene Srbije, praktično neće biti moguće formirati bilo koju koaliciju. Subota dana izmaku. Na pragu prirodna katastrofa. Pčinja i njene pritoke slile su se u bujicu, a Goran Đorđević kamerom je zabeležio trenutke kojih će se 5.000 meštana zauvek sećati. Je bilo zima tokom poplave? Kokoškama? Pa oni su bili neki stres, jer nema tako neki prašina unutra. Stres je za njih. Da, živa bića. Svaki je nepodod pokret kad je Oni se smirile sad. Sad smo se veći ili manje. Ne daje ti sedative neki. Ovo je. Kokoši i sedative. Biti predsjednik Srbije danas znači i više posla nego, na primjer, biti predsjednik Slovačke ili Češke. Dobro, vjerojatno negdje intimno postoji ponos. Ne? Nešto ne osjećam neki ponos. Iskren da budem. Za većinu je to bio prvorazredni događaj, jer je prvi put predsjednik države stigao u njihovo selo. Nedostajali su samo domaći ministri koji su u to vreme davali zakletvu i formirali novu srpsku vladu. Utisak je da je i pored dobrog kickboksa mnoge od visokih zvanica ipak više oduševio nastup atraktivne zvezde naše estrade Seke Aleksić. Ajmo stvarno da napravimo malo istraživanje na konferenciji za novinare u vladi. Ko se hoće da vakciniše? A znam da lažu sve i ne vjerujem mi. Sve je laž, samo pusta laž, što se oko nas ukruje. Mislim u vremena da se vakcinišem zato što smo imali, kao što znate, mnogo obaveza posljednje 2 nedelje. Jedna paralela isto to je da treba još investicija u infrastrukturu. U Davosu sam, da kažem, imate uvek tople vode, a jutro sam se tuširao hladnom vodom ovde na Kopaoniku. Ja, samo da vam kažem, meni nije svirao i pevao, jedino Beethoven i Chopin jer sam bio mali. A ne postoji estradni umetnik, narodni ili zabavni koji mi nije pevao u prostoriji od 2-3 metra da se nalazi... Kako mislite ste bili mali Beethoven i Chopin? Bio sam mali kada su oni bili popularni, možda da sam bio ovih godina, možda bih doveo da dođu na nogi da mi pevaju. Pošto sam muzikalan, volim muziku, samo da vam kažem da u mojoj biografiji ja sam se bavio i estradom, tako da, jer je to bio ekonomski interes. Ja mislim da ste vi napravili neki lapsus. Vi niste bili mali kad je Beethoven bio živ. Jesu. Pa koliko Beethoven ima godina? Koliko je imao? Koliko? A znam da lažu sve i ne vjerujem mi. Sve je